Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biya kita kat impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan nga Adel, Manipod, Ilocos Norte. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Nakarami na kiti basol apagbababawyak ititong palbiyak ko. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Adel. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Nagrigat lakit din ti sasaaden nyo, Adel. Nagrigat ti biyagyaw. Sakit kan ayon nga agsakit ti anak yo. Wan nga rod nanang. Sakitin mat ngamin ni Flor. Kas ita, sigurado nga uutang manen ti bilyo iti ospital anak ko. Wan nga rod nanang. Barang makadiskitar ti asawak. Awan mat mabalin. Alangan mat abaybayan milatan ti anak mi. Ala, saan abalay? Makalungaw kayon tulat ta, anak ko. Nanang! Nakariingan ti apo ko. Apay ka di anak. Anya ti masapul mo. Ada ka di nasakit, Awanan, nanang. Kayat kun ti agawid. Diyak kayatan ditoy. Injeksyonan daktumanan. Urayan tayo pa'y ti ibaga ti doktor anak ko, wan. Lumabalin munton ti agawin. Kumasta ti anak ta? Bakit? Anya ti ko na ti doktor. Mabalin tayo kanon ti rumwar. Lulakit di mabayadan ti bill tayo. Nakadiskitar ka di ti pagbayad? Ada nautan ko, bakit? Nasaya at mat nga ron tapno makaruar tayon. Imbag lakit din, tanasaya at kanyak ni Mang Kanor. Ikarok tulaan ka nung ti kwartaan na alakan kwa na. Agtrabaho akto kan kwa na. Alang harod lakay. Asikaswa kung ti bayadan ta dito'y ospital tapno makaruar tayon. Nanang, inaman titawan ko. Sa anak ka di nga agenrol, inton pa nag-eskwela. Agenrol ka anak ko. Adda kwarta tayo, nanang. Adda igatang tayo iti kasapulak nga ag-eskwela. Wan, anak ko. Ikarigatan mi kanitatang mo. Thank you. Kaya't ko ngamin na talaga ti ag-eskwela, nanang. Wan, anak. Saan ka amadanagan? Tasumrag ka. Lakay, umadanin ti panagsasarag. Inaman ti tawon ni Flor. Kasapulan na sumrag iti pagadalan. Remedyo, bakit? May remedyo mat siguro. Saan mat adakal ti magastos na para iti usaran na asumrag? Hagbiro kaksamat tan iti trabaho, lakay. Tapno matulungan ka. Saanen? Ay wanam kit diti anak ta. Amumat asakitin. Bakit? Adda ko maibagakan ka. Anya day ta. Agab-abrod ni pari nato. Damdamagan na, do interesado akmat. Ado kan wa karpentero ti kasapulan da iti pagap-aplayan na. Kaslakayat ko mati agabrod, bakit? Sige alakay. Ang pangalaamay ti gastusan. Kaya't nga tadananang nga isaldapay laan ti taltalunan tayo adaga. Sa kaagtulangan, no makaurnunga ka. Ala, padasag to aka sa uninanang ken ni auntie. Alaangarod ka, anakan. Bareng adaga sa ti asawam. Ibagam ken kwa na. Tani kakakanor ti kasauna amang salday ti talon yaw. Wan auntie. Bareng adaga sa ti asawam. Kat makalungaw kayo matlaang itirigat. Maragsakan lakit di ti asawak, auntie. Ay, wen, ibagam iti asawam, tamapan na kasauni kakakanor. No kayat na asaldaan ti dagayaw. Good news, bakit? Imanugot ni Mang Kanor asaldaan na titalon tayo. Ala, si kangarudan ti mapanitiayan ni nanang, tanda kayon ti agtungtong. Wan bakit?
Ay nakasapay la ko mata makabrod ka nga agpay sulakay. Kasanulaangan nga iti may salda adagata yung no saan ka maka-abroad. Agkararagta bagat. Makigasang-gasa ta ka. Kumusta kan di talakay? Okay at lang dito ipakat. Di nagpakadanagan. Da kayo iti anak ta, kumusta ang tan? Nasaya at kami matlakay. Kaasi ni Apo, manipod pimanaw ka. Saan pa'y nagsaksak iti anak ta? Nasaya at nga ron ta. Nandanin makabulan ko dito eh. Katindon makasuldo ipawit kun to amin. Ununam ko mga uyornungan, tinaysalda talon tayo. Idiritsok ton ka ni Nanang. Tay sunti mangurnong. Tapno saan ko magastos. Uray kisayam. Tapno at damat usaran nyo iti anak ta. Agyaman nakalakay. Agan-anad ka kanayon dita. Nanang, itad ko kada kayo to'y pau iti asawak. Tada kayo pa'y laang ti mangidulin. Para iti pangsaka iti nakasalda at talon tayo dayta. Amangan nga minumay gastos ko. Ne, dakkel mo't daytoy agatad anak ko. Nanang, Adda ka di usaran nyo nga agina. kinasayak labasit. Tapno na dardaras ti pan nakaurnong tayo. Para iti pangsaka tayo iti taltalon. Katuan abalasang ko. Tapara kada kayon tumulaang nga agasawa dayjay adaga. Nanang, asino aya ti kati-text nyo? Ang mga numala daw ako na di eskwilaan. Nakadigos akon. Ngam saan kayo pa'y anakaluto? Ay, nitatang mo ti kati-text ko anak ko. Awan ka di ti trabaho da? Ay, ikwa, day off na ngamin. Ibagayo ang madamdama kayon nga agsarita. Ngamin, mala daw akon. Ay, uwan anak ko. Sana bali, dandanin maluto, tulot-lutwag. Naitulod ko ni Flor iti pagadalan. Naglastugak paikit din iti anak ko. Imbagak ati ama na ti kati-text ko. Ngam ni Marti ka chat ko. Kinuna na kanyak, akayat nakano aka video call. Amo namat nga da asawa. Ngam, kayat naklata ka no. Agpada nga da ijabrod ti asawa mi. Tinasayaat. Awagak kon. Imbagak ngamin nga awagak no nawaya akon. Adeta, agri-ring ti cellphone na. Hello, Adele? Talaga nga manapintas ka. Saan lang nga itiladawan? Ura iti video call. Uray si Kamat, Mar. Ad-adda na taer ka iti video call. Kaano ta ka dingat kita iti personal? Ha? Ay, kwa. Kita kaano nga dawayak. Sabi lang kung makita ka na iti personal. Iti kabitan na panawin. Saan ka ko mga ganat? Laglagi po nga da anak ko. Kat saan ko basta may bate. Awan ka diti mabalin mapangibat yan. Ninanang ngam anya nga iti rason ko papanak. Di ibagam nga dating darang mga okasyon. Sige nga Rod. Padasik to nga ibati ka ni Nanang. Mabalin nyo na sa kaon din saldayo at talon nyo, kaanakan. Wan nga Rod, auntie. Makaurnungak mat siguro itan. Ay kutun agurnong ka. Tanarigat mo, no awan maurnong mo. Amang ano biro kanto ti asawam no napnapan ang timpaw-pawin na. Sa anak mo tagastador, auntie. Kitaan nyo, katapagbit ti pan nakaurnong ko, iti pang sa kami, iti naisaldada gami. Ay, wana. Ta talaga nga inurnong mo ti amen nga intad ti asawam. Nasakan ni Nanang tinaysalda at halon tayo lakay. Nasaya at mat nga ron kasta pagad.
Kuhanan ti pampanunutag. Rugyak mo ti agurnong para kada tayo lakay. Iti kasta, ada kwarta tayo inton agawid ka. Di muna itipitin ti para kada kayo, bakat. Isungarod nga dak dito'y abroad. Tapno maipayan kayo tinasaya at apyag. Agyaman akre Lumabalin ko ma. Jakton kayat nga agsubli ka. Kailiw ka unay lakay. Aganos ta, bakat. Basta, agurno nga. Iti kasta saan kanton nga agsubli pa'y. Jak kabailan na mayadayo ka kada kami lakay. Nagaduman ang titchat ni Mar. Talaga kayat nangagkita kami iti personal. Anya nga tano pagbigya ko. Total, awan mo ti asawak. Padasag ti agpakada ka ni Nanang. Ibatik pailaang kankwana ni Flor. Nanang, ada atendarak akasar. Ang mga numarabyanak to na sumangpet. Ibatik pailaang ka na kayo ni Flor ata awan kadwa na ijabalay. Ay, katwa na, anak ko. Agan-anad ka, ah. Wan Nanang. Flor, anak. Dito'y kapailaang Umay kasukunan, apaman na makasangpetak. Uwan, Nanang. Saan ka nga agbaybayag, Uwan, kat agsigsingpat kamat dito'y, Uwan, Nanang. Sige nga, Rudan, mapanakon. Nanang, mapanakon. Sige, anak ko. Di ka unay agpakarabi, Agyaman na tayo manugot ka nga kita tamatlaang. Apay, dito'y hotel tinagkitaan ta. Di ka nagkit-kit. Amo ka kaya't mamatlaan. Makatawan ti asawa mo di abroad. Wan ang agbasol akon iti asawak. Masiguradom ka di? Ngawan ti aramid ti asawa mo di abroad? Ay, nasingpat ti asawak, Mar. Amok asaan nakalukunday jay. Wakat, no saan? Di saan? Saan ko man na ti asawa mo ti pagsaritaan ta? Kayat ko, ti may papan ka data. Rabiin, Mar. Palubusan na kuman nga agawin. San pa'y? Kaya't kapay ama kadwa. Inton bigat kanton nga agawid. Ang Mar, urayan na kunti anak ko. Please, Adele. Pagustuhan na ko man. Di na ko mapanawan. Diyak amo no kaano tantumanin nga kita. Sana bali. Itulog ka inton pabangon. Sige man laangan. Ang anya katangay ti bagak ka ni Nanang. Di ibagam latan ngawan pagluganam nga agawid. Okay nga, Rod. Basta, sapaan nak nga itulod, Sa dinaw, tinagapwang. Di mat, kunak kada kayo nga datin darak akasan. Awan nga minang ti pagluganak, isuasa anak kaawid. Sa anak akayanak, idi kalman, Adel. Awagam man nga raw ti bagbagam anag kasarta kasaw. Wano ipakitam kanyak tila dawan day ta nagkasar. Kuha na awan niya, awan may pakitam. Adel, panunutom kuma. Ada di asawam nga grigrigat iti adayo. Makonsensya ka kumamad. Saan mo aluklukwan ti asawam? Nanang. Manipod ita, saan kan arumrumwan. No adda ka sa pulan yung agina, ibagam kanyak tasyak ti gumatang. Saan anatangken ti ulom? Taamangan no sakpay ti agipulong iti asawam. Ay, Nanang, saan yung aramidan ti kasta? Diyak kaya ta sinanak ti asawa. Pues, saya atam nga rod ta aramid mo. Anyan tulangan ti kunaan ti asawam, numaamuan na asaan ka nagawin. Kasanaw no adagi pulong kan kwa na. Saan na maulit, Nanang? Saan ko nga ululitan? Rumbang lang. Ala, mapan ka agid da iti abay ti anak mo anak katurog. Ibagam anak katurugan, idi simangpet ka. Tapno saan na amaamuan, apar bangunan, asimangpet ka. Uwan, Nanang. Kasla ako nasuyatan iti nalamiis adan. Gapo kadagit imbagbaga ni Nanang. Kasano nga ngagpay sunod dagi pulong iti asawak. Ay, diyak kayatan.
Diyak kayatan nga ulitin tinaramid ko. I-block kong tinumber ni Mar iti Facebook account. Nasa isa yata sukatakmat ti Facebook account ko. Iti kasta, saan ako na makontak pa'y? Diyak lakit di kayat nga isinanak ti asawa. Agyaman akta nakasangpet ka si kakaradkad lakay. Kailiw kayo unayin iti anak ta. Lakay, adamat ta nawadwad nga urnong ko. Diyak kayaton nga agsubli kay Jabrod. Anya? Kat anya nga roti aramidak dito no saan ako nga agsubli. Agtarakan ta iti dingwan. Mabalin mo't nga agisturak. Basta, saan kan nga agsubli lakay? Alang nga rod, noon niya ti kayat mo, iso ti masurot. Amumat, anapatag ka kanyak. Katnuan niya ti kayat mo, iso ti masurot. Diyos ko, nakasingsingpat kanyak ti asawak. Karkaro lang ang makun konsensyaak. No kasta nga ipagpakita na tinapalalo a panagayat na kanyak. No mabalin na ko mga isublik tinapalabas. Pulos asaan ko alukon ti asawak. Agrigat gayam alabanan ti konsensya. Dahito'y sigurong ti dosak. Gapo iti madi nga inaramid ko. Tungpalpiyag ko nga ikaro dahito'y. Tiyakmat kayat nga ibaga iti asawak. Patsyak amaawanan ti panagayat na kanyak. No maamuan na ti basol nga inaramid ko. Aging gaita, kanayon ko latta ang mapampanuno ti inaramid ko iti asawak, Mr. Longley. Amok ano aminak ti inaramid ko, agsakit-lakit di tinakam na kanyak. Katjak ammo, noan niya ti aramiden na. Tuy pagayam mo, Adele. Agyaman nakpagayam Adele, iti dahito apakasaritaam. Agkararag ka. Agkid daw ka iti pamakawan ti Diyos, kat dawatem ti panarabay na. Iti dahito ang aramidam, patsak amaksayan ti dagansen amarikriknam. Tao tayo lang ang masulisog, awan perpekto, tinapatag, nagbabawyam tinaaramidam abasol, kat saan mon nga ulitin. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod, ti pagama nagpailingad itinagan nga Adele, manipod probinsya ti Ilocos Norte, tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Longley. Inyurnos kaninsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Kan musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami ting kapanangtarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Longley. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket naggapo. Iti pagama nagpailingad itinaga na Trixie, manipod syudad ti Baguio. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Longley. Nagbaligya kag paiso iti tarigagay ko, ngam saanak ang nagbalin anaragsak. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Trixie, dito'y programa tayo, Dear Mr. Longley. Ington maminsan, amukan ka ti may sapay agayam ko dito'y pagadalan. Iti kasta, panlo tayo nga kukuyog. Dulakit di, agpapada ti vacant tayo. Iko namkit di, among kanyak. Tapno adakad kaduak no kastaan ni Fidel ti kaduham nga aglan. Apay, saan mo akayat amam-am mo ti daduma friends ko? Kayat ko.
Nasakit tinakam ko nga dan boyfriend mo. Ngamin, kaya't asawon day ta. Adun ti oras mo para kenkwana ngam iti siya. Sorry ha. Amok ang nagtulag ta, nga awan pa'y maki-boyfriend ka data. Ngamnat nagtirik na ka ni Fidel. Iso asinong bata ko? Ay, kaasi akmat. Ay, awan pa'y mat namin pakarik na ak iti ayat. Anya akaasi nga'y bagbagam. Iso nga rod ako nak, ayam amo ka ni Roxanne. Ay, Roxanne gayam tinagan na. Nagan na laangan. Napintas. Wan, talaga ang napintas ni Roxanne. Awan pa'y boyfriend na. Iso akayat mo nga agbalin mo't ang friend ko. Tapadak nga awan boyfriend na. Ibirbirukan ka nga rod iti friend mo. Tapno adamot kat kadwam, no kastaan ni Fidel, ti kadwak. Sige man langan. Yam-amom nga rod kanya. Imbag man, ta-intext na, agpada ta-abakan ti ita. Ada kayat ko nga ipadamag kan ka. Anya day ta? Adan boyfriend ko. Agpaiso? Asino? Ni Fidel. Agpaiso? Amom ka di nga ado ti amok nga ag-crush kin ni Fidel. Talaga? Wan, ngam aging galaang mat iti crush. Diya ka mo ang nagaram-gayang kanta. Sana kami na nagis-istorya kan ka. Taman mano, tamat nga kita. Kasano nga min, saan tamatan nga agkaseksyonan? Kaya't ko kumaayam amukan ka ni Dalen. Friend ko matlaan. Mabaling ka di? Apikit din na saan? O sige nga rod. I-text kan tulat ta. Sigurado ka kadiiti dahito ang desisyon mo? Wan. Apay, agbabawi kan? Saan mat? Nga magnerbiyosa klaan. Kasanon, no saan nakakayat ni Papam? Apay ko maasaan. Nasingpat ni Papa. Idi imbagak nga adan ka ayan ayat ko. Isupay tinangibaga ayam ammo. Kasanon no adda ko ni Jay. Kat ibaga na. Asaan pa'y amabalin ang makiayan ayat ka? Nakarikaro no saan ka nga agpakita kan kuana. Tas saan ka kanu anapod no kanya, no saan ka nga agpakita kan kuana. Ala, makaamuditan. Ay, saan ka nga min amadanagan akastaa? At daak mo't akadwam. Sigurado ka napudno ka iti anak ko. Uwan, sir. Saan kunto alukun ti anak yo? Mabalin ka di amaamuan. Nuan niya ti trabaho dagiti naganaken ka. Ninanang agtagibalay. Adda istora bambantayan na. Kati amak, may sa formal. Okay. Ti may bagak kada kayo. Agadal kayo pa'y nga umuna. Sana ga po ta mapalubusan kayon amakirelasyon kat aramiden yon ti kay kayat yon. Uwan, sir. Ikarik. Respetuak ti anak yo. Anya matimakunam, Trixie. Apay asaan ka mata na matagtagari. Dumdum ngagak mo't iti tungtungan nyo, Papa. Kat ikarik. Lepasak di panagadal ko. Saan kayo amadanagan? Tatong palak dagiti karik kada kayo. Dito'y ka namang rabi, Fidel. Saan da ka kadia sa pulin iji balayo? Nagpakadaak ka ni nanang ko, sir. Amuna ka din nga dakayan ayat mo. Uwan, sir. Naibaga kon. Okay laan mo't kadakwada. Basta saan ko kanu abay-bay anti panagadal ko. Nasaya at mo't, taagpapada abakan titi oras tayo ita. Mayam amo kayo iti tunggal maysa. Dalen, isa ni Roxanne. Roxanne, iso ni Dalen. Hello, Dalen. Kanayon na ka maistorya ni Trixie kanya. Anya nga itis istoryaan na may papan kanya. Nga awan boyfriend ko. Saan? Ti ko nana, si kanti nang isukatan na kanya. Ngamin, agkaseksyonan kayo. Imbreak na kon, ta saan kami nga agkaseksyonan. Imbreak nakmatan. Insukat na kon kan ni Fidel. Anya kayo kadi. Uray anya pa'y ti mapaspasama.
Saan kayo nga i-break anya? Agagayam tayo latta. Talaga? Siyempre, Ay, mabit lang Song batak ni Fidel. Awisam gito'y. Takayat mi ama-am mo ti boyfriend mo. Urahin tayo biita ni Fidel. Imbagak nga umay dito kantin, takayat yung ama-am mo. Saan ko pa'y ngamin anak kasango ti boyfriend mo? Apagbiit laang ang makisango kada kayo. Agdardaras ngamin. Pagbigyan na kayo kanulaan. Anya pa'y ngarod ngay. Agselos ka man ako na ako. Hello, ladies. Oh, aday tamat gaya mo ni Fidel. Agtugaw ka, Fidel. Tayam amukan ka dagiti friends ko. Iso ni Roxanne, kan iso mat ni Dalen. Hi, Fidel. Ay na, nagugwapo ka man gaya man iti asida. Ha? Thank you. Nice meeting you. Sapay ko mata saan mo apagsangitan tigayam ko. Saan ka madanagan? Tadyak to pagsangitan tigayem mo. Agyaman kami tainik ka na kami iti oras tapno maam-amuda ka. Awan anyaman na. Oh, kasano? Panawan da kayo pa'y dito Pasensya kayo na. Agdardarasak ngamin. Pasensya ka na. No saan ta mabalin nga ikuyog dagiti gagayem mo iti panagpasyerta. Kaya't kung amin adwa talaeng. Naguna, kat umadanin ti simbrik tayo. Kailiw kan tulakit ti. Okay lang. Amok ang maawatan dakmat dagiti gagayam ko. God, anya nga iti aramidam inton simbrik. Tulungak ni nanang ko iti store na. Iti kasta, makainanamat. Sigangay. Awan. Agkulong iji balay. No addan to oras ko. Agkita ta, oray sag paminsan. Wan Apay nga taasaan matan nga agchat-chat kanyak ni Fidel. Naka-online. Ngamdinak man lang malagip ako mustaan. Saan ko mat nga i-chat? No saan nga iso ti umuna? Makamo iti biyag na. Alangan ay siyak ti umuna amang kumusta kan ko, anak? Apay akaslasaan ka makatal na, Trixie. Pag nakaapag na, inton kuhan, kita am ti cellphone mo. At ka di urayam nga awag. Awan, papa. Malasin ko iti rupam. At ka di problema? Ada problema yung kini Fidel? Awan mga papa. Ngam, saan nga minan nga agchat-chat kanyak? Ang mga nobisi laeng. Mabali na kasta, papa. Namiss ka, gayam. Medyo atidugmat ngamin ti bakasyon tayo. Uray siya. Namiss ka mat. Kat, kumusta kayo matengkan ni Fidel? Diyak man amo. Manipod iti simbreak. Man-manon nga agchat kanya. Oh, di sikat ti mangichat kan ko na. Iso ti rumbang amang ichat kanya. Ngam no saan ako napagan ano? Anya ngay nga rod. Sigud ka di nga iso ti umuna nga agchat? Wen, nagbaliw matan. Nagbiit kayo pala. Nagbaliwan adagos. Dayta nga rod ti pagsid daawa. Trixie, pasensya kan ha? Saan ka makadwaan nga ag-lunch ita? Agkita ngamin ita ka ni Antik iti kaasitgan a restaurant dito Ay, ang mga nukayat mo gayam ti sumurot. Saanan? Ijayak tulatan kantin amangan. Padasag nga i-text ni Roxanne, ta iso ti kadwak. Okay. Wen gayam, ni Fidel, saan kayo pa nagkita? Bye-bye amon da dya tao. No saan nakamalagip, makamon iti biyag na. Ano sa kuntimangan asisya? Saan mat ang makaumay ni Roxanne? Ada ka nung importante apapanan na. Nidalin tayo mauawag. Apay nga ta. Song batak. Hello?
Trixie, saan ka kumamakmaklat? Itibagakan ka, ha? Anya dayta? Dito'y restaurant nga imayan mi ka ni auntie. At dito'y daroksan kan Fidel. Nag-sweet da. Agsinsinubo da ay. Ay, sigurado. At da relasyon da. Anya. Isumat lagayam. Maawatak itanti amin. Isumat lagayam asaan na kun apagan ano? Insukat nakmat gayaman. Nagbiit matan ti panakaumam kanyak. Anya ka din ti bagbagam. Saan ka na umakan ka? Pakawanan nak, no nasulisugak ka ni Roxanne. Ngamsi ka tipod nung ay ayatak. I-break ko ni Roxanne para kan ka. Saanan? Ituloy yung tinagkinaawatan nyo. Tas saan kan akayat? Jack ni namnama akastoy ti aramitam kanyak. Saan? Pangasim. Di na ko may break. Sikati kayat ko, Trixie. Nupod no nga ay ayatan nak. Saan mo ang maaramid kanyak ti kastoy? Para dayta iti panangagaw mo iti boyfriend ko. Nukas na, amumon. Sorry, Trixie. Ngamjak mabalin apalabsan ti gundaway anak kaasidag akon kini Fidel. Nabayagan nga agayatak kini Fidel. Nga oray ang mo, boyfriend ko. Sorry, day talaang ti amok amay baga. Kaasi ka mat. Amok asi ka tinanggargari iti boyfriend ko. Kati may bagak. Oray kabukbukuda mo ti inagaw mo ang lalaki. Awanan kayo itibain. Nagsakit dali. Masagsagtanak matlaang nga makakitkita iti post ni Roxanne. Anaragsagta nga ako'y kuyog ka ni Fidel. Nasakit tinagam ko. Saan mo ngamin akit kita ang dagiti post na I-black moon. Ay, awan sirbi ti gayam akaskan ko na. Sana mabalin. Tiyan niya. Asyag tagbalin na nakakaasi. Idinto tagragragsagda. Anya ti aramidan. Urayam no anya ti aramidan. Ay, friend, saan ka agar aramid iti pagdaksam? Laglagi pam. Umadanin ti graduation tayo. Agyaman at sinong batam ti awag ko, Fidel. Apay nga nawagan na, Trixie. Daga di baga. Kumusta ka? Inawagan ka? Tadyak gayam kabaulan ang mapukaw ka itibiyag ko. Kunak no kabaulan kalipatan. Ngam saan gayam? Kunak na may saan ako nakayat. Ngamita. Numanugot kang isublita ti relasyon ta. Nakasagana ka mangibreak ka ni Roxanne. Agpaiso? Juan, di mat kinunag. Asi ka ti ayayatek. Saan lang amin nga sumarbang nga agjat ti ni Roxanne. Isu akas di napasamag. Amok nga damag basol ko. Isu nga agkindawa kiti pang makawan mo. Nukasta. Aramidem nga rod ti rumbang. Makibreak kan ni Roxanne. Anya ka di tinaramid mo? Panagkunam ka di kat nasaya at dayjay nga inaramid mo? Kasta ti amok ang makapalag-an itirik na dalin. Panagkunam ka di kat agtal na ti panunot mo iti kasjay nga inaramid mo? Panagkunam ka di kat agragsak ka? Diyak mo, basta tinapatag ita. Napagsubli ti sigod ako kwak. Ita ti aldaw ti graduation nyo. Rumbang ko naragsak ka, iha. Diyak mo, papa. Kunak nung naragsakak iti inaramid ko. Ngam saan mat gaya. Ang dalata iti panunot ko. Ti pananglo ko kanyak ni Fidel. Amom no apay akas tatirik nam, iha. Papa. Gapu ta saan na panagayat ti adda iti pusom ita. No dikat panagibales. Anya ti rumbang aramida, papa. Makibreak kan kini Fidel.
Lipatan mo tinapasamak. Tapno agtalnan ti panunot mo. Anya ti plano ita? Tanalpasan ti graduation. Ag-abroad akong dalen. Nakibreak akong ka ni Fidel. Agpaiso ti ko ng kanyak. Sa anak tong agragsak. Kanayon lata mapampanunot ko ti panangluko kanyak ni Fidel. Husto ti kasta nga inaramid mo, friend. Lipat mo day di apasama. Kat sapay la kumaa. Tadi naktuliplipatan no addakan ija abroad. Saan kanto ang malipatan, gayam? Nagbalin ka anapod no agayam kanya. Oray may sa tigayam ko. No kaskan ka. Ita, natalnan ti panunot ko nga adda dito'y balasyo taaw, Mr. Lonely. Agupat atawan kon dito'y, kaya't nadamag ko anang asawa maten ni Fidel. To'y pagayam mo, Trixie. Agyaman nakpagayam Trixie iti deto'y apakasaritaam. Kaya't timakunak, saan ada kayo tinaikari iti tunggal may sakin ni Fidel? Ala, di mo lata seraan ti pusom, iti sabali manen nga ayat. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged iti naga na Trixie, manipod syudad ti Baguio. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely, inyurnos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kaniti mat direksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Ken musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely, naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagayam ang nagpailinged itinaga na James, asaan na akayat apadakama ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely, may saak abaro aging ga ita. Pinagiddan ko ti dua a babae nga inaram, ket jak magustuhan ti imbanag na. Ket daytaman ti naksalaysayan dito'y programa yo. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni James dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. O anya nga Franklin, adda ka din kaya na mo? Awan pa nga rod pare. Awan kapoy ka. Kitaan nakman. Dua ti kaayan ayat ko. Apay ngay adwa pare. May salaang maditi dua. Sikan ati siyak. Oh, pare, uminom tan. Nabukbukan tan ti baso ta. Sige, cheers. Cheers. Ayos Mala, agpulutan ta pare. Naimas day ta pulutan ta. Uwan nga rod pare. Diyak kumakayat ti aginom, ta ginanaak. Ang pilitan nakmat. Win, agas ti bannog ti arak. Sa anak ngagbartag pare. Ang mga sa anak to ang makariing adagos intong bigat. Win ka di, basit lati inuman ta. Diyak kayat ti marabyan unay pare. Agbiyahe ak pa intong bigat. Diyak kayat ti mapuyat. Win mala, shot tamanain. Adtoy ti kape. Kastaman ti kayat ko kan kayoli. Pasangwan naklata iti kape. No kastango may kasarungkaran. Rabi iuna yan, James. Kan agak-arak ka nga imay. Sa nabali sa anak mo na bartek. Basit lang ti ininumig ni pari Franklin. Ala, agkape ka nga rudan. Bayat anapudot pa Yoli. Agmay-maysakan sa ita dito'y balayo. Wen, napan nakiriyon yung dananang kantatang ko.
Inton ka ni kadwa nga aldaw ti sangpet da. No kasta. Maturog ak nga rodan dito'y balayo ay. Kaduan ka tag may saka. Anya? Wen, da kayatan ti agawid. Ang mga no kagatendak to manen ti aso di tadalan. Anyan, day ta arason mo? Kinamat naktupay itay tay nagdakkel nga aso. Imbaga, tanay lang mga. Ka, nangrabi ka ka din? Saan pa'y nga rod? O ala, agkape ka pa'y. Tainak mangisagana iti kanam. Yoli. Uy, abay asimra ka diti silad ko. Ingka maturog ijay salas. Nagkatutilamok. Yoli. Hindi nakarakupan Arakupan ka atay, ayatan kakit nga rod. Yoli. James. Agsa pa maggayaman. Wan nga rod. Agsa pa gaya. Naimasam tinaturog. James, kaano nak nga ikalaysa? Ha? Masapol nga ikalaysa anak mo. Ala. Kitain tanong ka sano. Bumangon tan. Tagawid akmatan. Sa dinumanan tinagturugam idirabi James. Ijay balay ti girlfriend ko Sino a girlfriend mo? Ni Yoli. Yuli. Girlfriend mo pa ni Yuli? Idinto ta girlfriend mo ni Marlene? Tuada nga rod a girlfriend ko, nanang. Ay sana nasaya ati kasta. Agpili ak to kadakwada iti kalaysak. Kalaysa? Adda aya kwartam nga aramata. Awan to pa'y urnong mo tasadot kamot. Di agagatak to into na danton asawak. Nilatatang mo ti mga asikaso iti garden. Idinto ta sika, adda kala dito'y balay nga agululdag iti agmalam. Apay, James, di ka kadimasyan ka ni tatang mo. Tulungak tulat ta ka di. Ay, agsalukag ka. No ada planom ang mga sawa. Ay, sadot ka tao. Kababain ka laeng. Si kalati baro dito'y lugar tayo, asa daw. O sige, agkape kang James. Tanapudot pa'y day ta kape. Naimas day ta akape. Makapasaya at iti sanunat. Kakasta tilakok akape di ta istro ko. Naimas nagpaiso Magustuhan laki di da ito ninanang ko no maramanan na. Ala, bayam ta ikan kanto iti may sa abaks. Pangramanan ni nanang mo. Agyaman na ka. Oh, Kat, kumusta mo ti garden mo? Anya itayan ti mulam? Ay, ato nagduduma. Kaya't naasawan, nagagat ka nga ag garden. Ay na, ad-adan ama in lavak no kasta. Ha? Kasta ti kayat ko a boyfriend. Nagagat nga trabaho. Ha? Wala. Talaga nagagitak. Ay, gayam. Ang mga nalipatam akasangay ko inton Sabado. Ha? Adaya imbagam akasangay mo? Inton Sabado nga rod. Umay kanto dito balay Tasikat ikang runaan asa nga ili. Kasta ka di? Oh, anya ngay mati iregalom to kanya. Maskan ka di pa'y dayta? Wala. Naragsakak to iti dayta nga aldaw. Nang runa no adda iregalom kanya. Mabalin ka di, regalwan kalaangan itinasamit akis. Ay basta. Kaya't ko nga adda iregalom kanya. Ta birthday kat nga rod. Sige. Bayam. Ikang kanto iti regalo. Ay, saan lakay? Di mo ikan iti kwata day tasadot nga anak mo. Ninanang mat. Ato iti 2,000. Agyaman nagtatang Nadanigatang ko iti regalo kay girlfriend ko. Sino a girlfriend mo ti isagutam? Ni Marlene, nanang. Apay, adu ay ati girlfriend mo, anak ka. Dua ti girlfriend na. Ala tatang, ina ko na.
Tenak gumatang iti irigalo kini Marlene. Sagmamano da ito ya porselas, ading? Dayta, manong. 20 pesos lang. O sige. Gatangak da tatalo. Mabalin ka di nga ikabil mo iti box. Kaya't bungunem. Tapang regalok iti ag birthday. Sige, manong. Adda ka di pay? Ang mga no kaya tiyan na yunan iti kwentas, manong. Saanin? Gastos la da ita. Sino ka diti sagutan nyo, manong? Day may kadwa kaayan-ayat ko, ading. Kaya't mo asawan? Adda pa'y first girlfriend mo, manong? Win Ay, isumot lagayam akirmat ka Daytoy laang saglala ka apolseras, ti ka ba alam nga isagot iti girlfriend mo? Saan ka kading agbain? Anya? Ay, kasi mo dagiti girlfriend mo. Ay, sapay kumata i-break da kan. Ala, mabiyit lang tabungo na to'y regalom a balor ti 60 pesos, mano. Akas lauya mo day tayo regalo nga Saan madakas ta, manong? Awan dakas na, no lalakaan man ti isagot mo iti girlfriend mo. Ngam ti mati, pinagsukot mo ida. Oy, anya ko matibibiyang mo. Saan kan nga girlfriend iti duwa, no di mo mat maikan iti napipintas a regalo. Birthday pa'y mat nga rod. Kababain ka laang. Amang no ibasura na laang day talalakaan a polseras. Agtip-tipidak nga rod. Abay, awan makukwarta manong. Idin to tadduan ti girlfriend mo? Ay manong, sapay la kumata i-break da kan dagiti dua a girlfriend mo. At tuwing regalo ken ka, Marlene. Happy birthday. Nalakalayang da ito regalo ken ka. Ngam nagtawad iti puso. Sagmabaintilaan da ita. Oo, nabungon pa man. Nagpintas ti pan nakabalkot na. Wen, ngam sagbabaintilaan ti linawon da ita. Dita lang tinabala. Lokatak man. Wala paiso. Taymat sagsasang apulo ijay saydo. Ngam saan nga iti sidewalk tinagatanga? Ala, awan anyaman na. Ipatag ko lang tada ito arigalo. Tanagapukan ka. Ala, umikan. Inta sumango amangan. Ado ti saganak ita. Sige, tani. Mabisin na una yan. Lang ti sidain, natang nga da sardinas na. Kat, naimas mo day ta Ilutuan da kiti naimas a sidain, nanang. Ay, manon abulahan nga gis istambay ka, James. Kastam ka dilatan, di mo ka ditulungan ni tatang mo nga garden. Masadutang karod nga garden, nanang. Kun kabalan pa imot ni tatang. Tulungak tulatan untun dinantun kabailan. Sadot ka, kati maday. Agsapol ka iti naimas asidaam. Awan mo't nga rod itad mo nga igatang iti naimas asidaam. Malakit din. Kaya gluton iti naimas asidaan. Kadanioli, tatang, nanang. Kumusta kayon, nana, tata? Nay, adamat bag nga awit mau, yulay. Anya ti kayat asawan day ta abag, yulay. Nana, tata, imaya kundi ti balayo. Gaputa, masikuga kon. Kat ni James ti ama. Ha? Anya? Masikog ka, balasang ko. Kwa, nanang, tatang. Dito yan nga agnad ni Oli. Nana, naskan nga ibanagnak ni James. Tatang, nanang. Iso nga isa ganaan yun, ti panagkalay sa amin kini Oli. Anya? Adaman nun agtuk-tuk-tuk. Siya kon ti mangilukat. Asino ka itayan, balasang ko? Siyak ni Marlene akaayan-ayat ni James di tabangir a barangay, nana.
At damot igam mo abag. Wanana, dito yakon balay yung agnaan. Kaputa masikuga ko. Anya! Diyak kayat ti pumanaw dito'y balayo, James. Diyak magkayat ti pumanaw, James. Kwa. Kasama da ito yan? James, no kayat mo, ijay tan balay nga agnaan. Anda urnong ko apagkasarta. Sana mabalin, James. Nas ka na siya ti kalaysam. Kwa. Dito yung agnaan. No di mo kayat nga agawid tayo di balay, James. Diyak magkayat ti agawid. Diyak kayat ti pumanaw dito eh. At the responsibilidad mo kanya, James. At dada Marlene Kanyole iti may sasilid. Agkasilid da. Kwa. Apay, mabalin ka diya, duwadalangan nga asawaat, nanang? Anay ko, tatang. Tibibig ko. Bimtaksan. Ay, mangibabain ka nga inanak. Awan pa'y pakaragsakan may kanina nang mo ngay naramid mo. James, anak. Kaano ka nga agnakam? Sadot ka lang arudaw na. Saan pa'y nga umno ti araramidam iti babae? Maestre, sakan ka. Bakit? Ingka kasarita dagi jay babae. Tanay, awan mati agpabigay kadakwada. Ti kayat da, agnaagdan adwa dito'y balay. Ay, mabalin ayam ti kasta. Wala kay. Inak idah kasarita. Anay ko, nagsakit mo tante pa ng tungpam kanyak, Yoli. Anay ko, Marlene, tinong panak mo ito. Nalawlawaganin ti panunot ko. Saan kagayam apagtatakkunan? Kabaelak apadakkelan da ito'y ipasngay kunto nga uray awan ka. Yoli. Uray siya. Uray saan kan ngagtakpakita pa'y James. Ngamin, awan met gayam sergim a tao. May saka pa'y apakpakanak no bilang tagasawat ah. Diyak kaya ti sadot akaskan ka. Sadot ka a tao? Ita, pinagsukot na kami itibiyag mo? Awan manak nakam mo. Saan kan apagan ano, James? Saan ka met apagan ano, James? Maudin da ito'y apa nagkita ta! Anay ko! Nanang, tatang, kasanuitan, napukaw kong dayuli kan Marlene. Kat, anya kumati aramidam no bilang taadda pa'y laang dito'y balay. Hoy, James. Agnakam kan. Laglagi pam, aduan to ti agbalin aputot mo. Kat pagrabangam ida suportaran. Isu amanipod ita, aggagat kan. Tapno maipaay mo ti suportada. Tatang. Di pa'y la abinagbagaan ka. Ngam awan denggam. Manipod ita, liklikam ti babae. Kat ipamaysam ti aggarden. Wano saan? Mangsapol ka iti natalgad apang gedam. Nanang. Agnakam ka kuman, James. Di na kam ibabain kaninanang mo. Agbalbaliw kan para iti pagsaya atam, James, anak. Nagpasngayan da Marlene Kanyoli, Mr. Lonely, kat nagrigat gayam ti pagrebengak, gaputadwa nga ubing ti supsuportarak. Amin amat gedak, ipaay ko kadakwada. Tuy pagayam mo, James. Agyaman ak James, iti daytoy apakasaritaam. Ala, pag nakmamon dayta. Kat sige, ituloy mo ti aggaget nga agtrabaho para kadagiti putot mo. Kat dagiti putot mo ti agbalin nga inspirasyon mo nga agtrabaho. Ipaay mo ti pagrebengam kas amada. Tainton dumakkelda, saan da kan tumet amalipatan. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinaga na James, adi na kayat apadakamat ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo kan iti direksyon ni Virgie Paclay.
Computer recording technician Leonard Ributazo. Kan musical scoring Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.